Bonjour, bonjour mes chers amis. Comment vous allez? Bienvenue toutes et tous à la Gangonzoni. Ni Veda Vegas. Ndagarutse ngiye kubereka akantu kuri WhatsApp, ukuntu wareba umuntu uguhakinga kuri WhatsApp. Hari ukuntu umuntu nshobora kuza, wenda umuntu ashobora kuza agafata amakuru yanjye, WhatsApp yanjye, ibyo nandikirana message, ibyo nkorera kuri WhatsApp byose bikajya bijya ku yindi telefone kubera ko yampakinze. Uwo muntu dore ukuntu abikora. Ariko mbere yuko mbibereka, nzabereka n'ukuntu nsanze yarampakinze atwara amakuru yanjye, nabihagarika narangiza nkashyiramo password ku buryo atazongera kubikora, nta n'undi wese uzongera kumpakinga. Tugendane video yose irangire, noneho muraza kumbwira igitekerezo, nugera kukuramo urabimbwira muri comment. Okay, twagitangiye. Uza hano kuri WhatsApp bisanzwe, kuri application yawe ya WhatsApp nkuko bisanzwe, ukinjira muri application yawe ya WhatsApp, wamara kwinjiramo ukajya hariya hejuru ku tudomo dutatu. Ukajya hariya hejuru ku tudomo dutatu, muri kuhabona, reka mpabereke neza. Hariya mu nguni, wamara kuhagera ukahemeza, ukinjira ahantu handitse linked device. Linked device reka mpabereka abatari kuhabona. Linked device ni ahangaha, ugahita uhemeza. Wamara kuhemeza kuri linked device, ukareba hano handitse ngo 0 of 4 device linked, nuvuga ngo ni 0 muri enye zishobora kuba kuguhakinga. Device cyangwa se telefone cyangwa nimero zishobora kuguhakinga zikajya zikwiba amakuru zishobora kuba enye, ntago zirenga enye. None hariya ubwo hari 0, hariya muri kureba hano, ubwo hari 0 bivuze ngo nta nimwe impakinga. Ikindi hano naho, iyo hari impakinga wenda ari imwe, haba ariya kuri 0 haba hari rimwe cyangwa hari kabiri, ubwo ni ebyiri zimpakinga cyangwa gatatu, ubwo akaba ari telefone 3 zimpakinga. Hano noneho nshyize aka fresh ho haba hari ibindi bintu bigaragaza ko nyine hari device iguhakinga. None ubwo nta kintu gihari hose, bivuze ko nta muntu n'umwe ugize ute umpakinga. Okay, urakoze. Niba iyi video hari ikikweretse, bikore muri telefone yawe. Nusanga ntawe uguhakinga, sava, utubwire udushimire muri comment kuri Veda Vegas Menya TV. Nusanga hari abaguhakinze, uhita ureba video tugiye gukora ikurikira, urebe noneho ukuntu wabakuramo n'ukuntu washyiramo password yindi muri WhatsApp yawe ku buryo nta muntu n'umwe ushobora kuguhakinga. Sava, hasta la vista, ciao.